Ok, pozdrav svima, danas vidite Kara u svakom videu jer ga mi danas milfamo. Ok Kara, dobrodošao. Bog. Opet si tu sa nama, tako? Jesam. Je ti lijepo? Predivno. Plaćamo ga. Ok, znači Kara, ja ti kažem igrač, ti kažeš, znači ja kažem dva igrača i ti kažeš koji je bolji. Može. Palmer ili Jadon Sancho? Palmer. Palmer ili Anthony? Palmer. Palmer ili Borjan Krkić? Palmer. Palmer ili Bruno Petković? Palmer. Palmer ili Bruno Goda? Palmer. Palmer ili u Primu Marko Livaja sa svojim golom? Dobro, stari, daj mi daj dobre igrače, molim te. Palmer. Ok. Palmer ili Jamal? Jamal. Ili Prime Neymar? Prime Neymar. Ili Prime Ronaldinho? Prime Ronaldinho. Ok, Prime Ronaldinho ili Prime Messi? Prime Messi. Prime Messi ili Prime Ronaldo? Prime Messi. Čuli ste ga! Messi is the GOAT! Hvala vam.